Thitrin thani sompakwa nilani kan lo thleng le ta a Council of Minister te nimin lam khan an thu khoma heta hian thil poimo tak tak an rela an en zorzorila Chief Minister pulal du ama kai hruain Council of Minister chu cabinet room a an thu khoma agenda pakhat le additional agenda pariat an poma chungzinga chuan development bank siam tur tilhotlin na tur po tel HZPM sarkar hian an manifesto a khan development bank chungchang khan ziaka opposition lama tanga soisel na ana savia vani kha thil the ni lo hetiang hi ti ani ngai lova din thei po ni lo ti te chutenga soisel na khana savio mai hei kum ni le achan ve chuang HZPM kai hruai sarkar akal meka an kum khatna an manifesto le an flagship program zingami kutna thok tu te ham thatna tur thlai thar le chungchanga bulan tran ngal ti chu kan hriat vek kha kutna thok tu te hian Mizoram budgeta sum hi a hran pain an tel hriatala ni ngai lova hei tun sarkara hian kutna thok tu te pual leo lewa sum da te an oma a thok pe pe a thok rim rim din chan na ani tun main so thing te ke ni ngai te pon kan lo chinga thingtlang hun rang ranga kezia cheng ni te chenga te cheng som te po ani lai kha an oma ama ero chu a thok rim le beina sa kha an hlotling ho lo maya leitur so thing cho sa te han leizar zar tur kha nom miao lovani sarkar khan an boi pui ve thin takna a ti tak taka han be pui kha omlem lo nge ni a troi ngek nguk maya tiang chuanin kutna thok tu te tho rim na le teimak na kha beidon na changa kutna thok tu te an roman lunga ya beidon na roman lu pha fovani tunruma ero chuanin a voi khatna ten ni na chung hianin mahin la thavio ni hian a hriata mai ro chu enton tur om talo na fam chu soisel kai lova malak tak tak thei la ni bi khek lo le opposition lam chatui bera an tang le a tunma zonga thei top chua kutna thok tu te thlai thar lo le sak char char ang mai khan le kutna thok tu te mangai ang bera tun sarkari na so thing an leite an social ve chiam mai te hi han ngei tu chian hen chon nui te azade rum thina ni amaro chu isu me upo khen be na khovel ani wangin enganga thapon tu sarkar po hankal ma sela social tu tam takanom do na sel tu anom zel don thoti kha thil chiang sa ani amaro chu ko thok tu te na an puala budget an han nei ve ta ringot mai te po hi thilom omle ma son na kalphung thar jinga mi chu ni ngai mai nimin lama cabinet committee Council of Minister ina anrel cabinet room anrel agenda pakhat na hi proposal for revision of prerequisite condition for provincializations of school and related matters tiania education department chan ani asoifia hian school provincialize na dan ti ol sama school tamjok provincialize an ni thainan rules en non ni se sumle paisen sawngai turzat lo zirchian ni boxe Council of Minister meeting angai tuale an yang ti ani hei hi apoimo khop mai tun hnaya hemi chungchang a hian middle school thren khat sarkar malak na du lawanwar an om ani kha isu polian man vio maya opposition party telain an mong an lo hi ta moti mai turin boruak kha an vung ania kha ni na taka chuan tunma a sarkar lo chel to tu te malak na kal zel diktaka he sarkarin ti atum ta ka wanga boina ron chuak ta khani ber maya school te an han upgrade thor maya sum omlem si lo khan vote zonna ani ti hriat tak mai khan tiang khan thila local to district han puan chiam mayang chi te ale peka sarkar tan chuan hupurom ve thin ko pangle khan tiang khan local chawa chuti lai ro chuanin hingtlang school te khomi puiten tun ma tanga khomi puilung ruala thei top chua an lo be zara sikul din chove ram khan ni hloma mi puiten contribution te managing board te indinin thei top tak meu khan chua thina ni sarkar po khan khonga in kum khata sum fai manga lo tran pui thin lamsam ang chi te adok ang te han tiang khan khang khwa ina school an lo din te kha sarkar khan
atran pui ve thina a chom dol thina ni amai ro chu danang taktakin kal an ngai ta a nopang neizat ngai bituk ten lo om chawa le dante sep eng emote chutianga chuanin school tam takhan tling talovani dan chu dan ani a kan palzam le mai si ni chuanin ro rel na tha ro rel na dik sarkar tha kan nei the ngai don lo ti na ni a chuwangin education department a bikin education minister le a thui hruaite an ha vio mai mipuya norna anasa to box sia norna nen kan tiang khan in isu lian tak om chhota ni kha amaro su education minister khan indona po inka haite oma tianga chuanin har satna te soitlan ni in buai te po chin fela ni fo thina chutiang deu che chuanin heng nuar te po hi han bang ve phot sela an norna te han ban san phot sela sarkari nakal tlang puidon ti na lam ni lovin kong thazok zo thayani khatiang deu song khan education minister khan in thuwa soi ani kha media lama kan lo muvek o me education minister ina an nor ti top tura ti nuwa norte ka hanti to pani tuna hian hei council of minister chuanin a rules te po en non ni se ti in school provincialized dan olsam zo ka kal ani theina turten ruam manan siam don ni om takania hei hi thillom om tak chu ani kongle lamangai to chon dan chu dan hanti te burpia lama khan khotlang tang rol ten thang khat lian don thang ni lian don te po niang tun ma thanga thei top chua ma an lo lak to na ara an han tel chhotran dona sarkarin an provincialize chhodona khan ti hian an hiam zongin an han kal le tamai hi mipui tan chon thinrim lo na chi po ni bik lova chuwangin dan le dan lo lam kha school tam tak le mipui te hi chuan an thluk te siam om love provincialized dan khautak mai ol sam dan turte an ngei to chho tur hi avan thaem ti kha kan han comment le ramani council of minister in unrel panhina chuanin additional agenda a chuan proposal for approval of the Mizoram Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Gramin VBG Ramji NREGS thak na scheme thar chungchang akhan rules and grievance redressal rules anela somni paruk hei hi an pom thu tarlan ni a RDNA di department ani thung hei hi chuan in ang takin man chho te pon ni ta July ni khata tang khan ramji te pe hi chu man ani to a hian Mizoram sarkar hian approval te hanan pom chho vele ta boka tin pathum na chuan in proposal for approval of the Mizoram Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Gramin Fund Rules sanile somni paruk RDNAD department ni in proposal for approval of the Mizoram Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Gramin Ramji State Gramin Rozgar Guarantee State Council sani somni paruk RDNAD chupom ani boka tin palina chuan proposal for approval of the Mizoram Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Gramin compensation for delay in payment of wages rules sani somni paruk RDNAD hei hi payment ti tlaya wanga compensation ang chi kha hetiang ramji apo hian atela internan mipui te hlo ahun taka donani lo chuan compensate thayania chuteng chi chu he proposal approval a hian atel ani pangana chuan proposal for approval of the Mizoram Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Gramin payment and unemployment allowance ani boka then parugna chuan proposal for the Mizoram shops and establishment regulation of employment and condition of service amendment bill sangni somni paruk as an amendment to the Mizoram shops and establishment regulation of employment and conditions of service act sangni som les the department ani thunga pasarina hian draft the Mizoram Medical Council amendment bill 2026 health and family welfare department ani thung paretna chuan draft the Mizoram State Medical Council second amendment rules 2026 health and family welfare department ni in atobera the Mizoram Development Finance Corporation din hei hi development bank chungchang kha anita a Mizoram Development Finance Corporation din chungchang ani asoifiana chuan manifesto a development bank siam tura ti hlotlin na nia sarkar flagship scheme bana kai hnuaya loan la tu tele
entrepreneur ten all samzo kalon an lak theina tur ni in sarkar thuneina hnuai kal lova independent body anga kalpui turani interim committee din phot turania chu committee chuan Mizoram Development Finance Corporation adin theina na thil trulte a chhop chuak thung donani oi tuna hian social media lama opposition lamten CM ina thlona apek tur Sainik School chingchi pa CM ina fighter jeta pek tur churon thlengta ti in sarkar lai deu so takin thuan vordar le mek ni na langa mi chungchang a hian CMO office chuan thu chu arun siamin hetiang hian an soya Chief Minister office CMO chuan Chief Minister pulal du oman tun hnaya Sainik School chingchi pa jet fighter da asoi chungchang social media dar an soi fia CMO soi fia na hangai ngain han enila Chief Minister pulal du oma kumin January sompalia Armed Forces Veteran Day kam ex-services reunion of Mizoram Gasras Hall aizola thuwa soya minute sompasari second somli pangana a jet fighter lahman lo tia asoi kha jet fighter man to lo ti jok turani a Sainik School compound a jet fighter man to lo da tum chungchang hi Sainik School ho tu te hne tanga adon ani ama in Chief Minister hian chingchip Sainik School hi atlo a school ho tu te nena anin kom na no pangten an zirna le an kalzel na tura phurna le tumru nan na sajok an nei theinan jet fighter tak tak man to silo an school compound mun rem changa da tumani hi an lo hrila an skula mizono pangtam jok an lu theinan Chief Minister hi awareness nei pui turin an lo ngen boka an ngen ang hian Chief Minister po hian 7 October ni sari sani somni panga khan YouTube pa somna message ati chuak nge ani Gazras hola hian ex services te ma at husoi ani angin an fate chu Sainik School an lutir turin a soma Sainik School ho tu te hril an compound na fighter jet man to lo da an tum thu a soi chua fighter jet man to lo da an tum thu a soi chua na fighter jet man to lo ti a soi tur kha fighter jet laman lo ti in asoi paltani amunangai thlatu te point asoi tum tak khan rathiam ngal maya nima sela tun nuwa mi then khatten he clip hi lathla in an the darta ka wangin hetiang hian CMO lam chuan thu chua soifia na an ron siam tani o hei chu mi pa ngai ril rupa ngai tan chuanin han boi pui tham tur te chiam hi omlem lovani fighter jet namhan lo fighter jet thar da ngot thu kha aum lovani hi Chief Minister hi chona soi so leo ni ta pon langa mi pa ngai tan chon thiat thiam mai lekha tuna kan han ngai tha ka po amuna ex service men member kal khom te pon an tha thiam ngal mai tia an ron soi fia kha thil ni na tak te po ani ome heti lai hian MNF Executive Committee meeting voilina na ania resolution pathuman pasa MNF National Executive Meeting voice MNF National Executive Meeting nimini somparet thariat sang le somni paruk Cultural Center kam auditorium Vivekananda akhan na ania MNF President Mizoram thanga kai hruai na ania resolution palian pasa Chief Minister pulal do omana thu soya wanga idama dil lo chungchang headquarters in ma la zel se anti resolution an pass te chu hetiang hiania tun naya pulal do oma Chief Minister in Mizoram FIFA Court le ILP chungchanga diklo tak le zamo taka athu soi te kha thalo kan ti in Mizo namtan thil poi takania he athu soi hi August ni sompanga sahni somni paruk ma a su tur le oga Zoram mi puita ma ngai dam dil tura MNF headquarters in a phut na po ati chuang talova hemi bo zuina thua chuan a tul angzelin MNF headquarters in ma lo la zel sela kan ti in resolution an pasa panina chuan MNF sarkar la ya school tam tak upgrade na tura ma la a lo chhop to tun ZPM sarkar in andin mun thalo le chezonga kalpui ta hi thalo kan ti emema pathian le mi puite zara MNF in sarkar na kan chan vele MNF sarkar in adin mun alo upgrade to anga anom chun zom ngei tha kan ti in resolution an pass bokani
pathumna chuan aizol khopui le zoram hun dang zonga kan mi puite tlo chuak turin headquarters in campaign malak na tur program ron duang se hanti boka hei chu party chung thu deuh hleka pakhatna le pahni nei han soi chun zom lokila hei pulal do ma thu soi ILP le phisa ko chungchang kha Mizoram mi puiten kan khel na sa rep khop maya social media te viral na sa choi mai chu social media zong alo khattai moti mai tur khanin thom kha lian ania hei hi thil chin nia soi thei kha nia keni ngai dan a chuan party tran lam nei lovin kan mi mal ngai dan han soi ta top ila phisa ko chungchang kha Mizoram kha khati hun lai khan thatak khan kala maro chu party pakhatte khan zalen na an suala Mizoram kha India rama tranga independent mu theina turin kan tiang khan an rammu ta a kumsom ni zet an rammu ni kha maro chu an ramut kha an mani le India sarkar mai kha ni lova Mizoram mi puyang honga khokhom te trale ha thrialna Mizoram kha alut ti lo rual ni lova mitam takin nun na an chana anin le lo tam takan chana pong sualte tual tha te ang hun la ya thil thleng kha tun lai thalai te hi chuan kan suang tu thiam phak to om love kan khotlang nun kha hang ngong na sa em mai ni khotam tak chu soi khom ni in kholian dewa te an hanin bok khoma khang ringot po kha lungai na tham atlinga ni chuta in biak na sang te oma in berem tur chuan palai anomanga ya in nei tur chuan palai an omangai palai te khan man hlan na te an hming an zia thin angai ve chu tiang deuh chia chu kenina kan hmu dan kha ni maya India sarkar le MNF in remna khan palai na thok tu te khan hming an zia ve kha chu ngai ome ti kha kan hmu dan chu ani tin a hriat pui tu pon hming a zia ve ngai te po ngai ome ILP chungchang po hi anina taka chuanin Jammu and Kashmir BJP sarkar inan so samdanan en hi chuanin ILP po hi an du ni phot chuan an tidang lam thei viau ti hi miani leng lo tan chuan a hriat maya hemi chungchang a hian film kurangai thu te dan anga dan mi te tanga kan zir chian angai thu te chief minister kan thanem ngai thu a soi mai ni kha na langa mara chu ni lo zongin khatiang khan ron vor dar chiam mai kha an nia thil thalo tak ni na langa panhina hian nichina kan soi adok aided school provincialized chungchang kha ania chin kan soi vek to a thingtlang school tam tak khomi puitena thei top chua mani in seng sawa an lo din chho ve tang angte sarkarina din hun thazo ka hlang kai kha thil lomom takani ama ero chu danang takin hankal don ta sele hei tun tum sarkar thar hian danang takin NEP 2020 angte poran chuaka tin Mizoram sarkar pon upgradation rules a hianin engenga mote pon pass thara kilkelin hrachi lo ma ila khang an dan zam thar kha tlin talo tam takanom ta ani bermaya school no pang nei ngai za tang chi tlin lo fe kha kan lo tam mai ania chuwangin ani na ang taka kalpui chun zom zel theilo upgrade chun zom zel theilo khatam tak anom ta ka wang khan khatiang buaina kharon chuak ta khania mara chu khan ni china kan soita kan khan Council of Minister truth khoma khan provincialized dana khan zom har tak ang chi tepo ulsam zo ka zom ani theina turin dan tepo en non an tum ni om tak school provincialized chungchanga har satna tok me khwa te tan po beiseina sang tak om chhodo ni na lang ani o hei hi puan mai chi ni lo tlat mai mizo zinga Arjuna award dong ma saber turin Indian hockey star remsia mit thanani hei hi media lama kan lo hmuto mai thaya han ngai thale lok teang mizo mai ni lo India hockey star lar lel remsia mi mar zo te chu ram chunga infiam mi te choi moina sang Arjuna award 2025 dong turat thanani a mizo infiam mi singa he choi moina dong ma saber turani donani remsia mi hi he thu bo chailai thleng hian Netherlands FIH Women World Cup 2026 ram ai o ina fe chuaka scholarship nula rual hian infiam mi dang som parukin India infiam mi te choi moina sang berdot tu hian dong don ani siamin choi moina adong don ti hi tholeni khan Union Youth Affairs and Sport Ministry nan puanga President
Drupadi Murmu in Rashtrapati Bhavana a hlan dawna choimoina hian chengnuai som panga poisa fai kengtel ani Arjuna wa dong tur puana hian kumsom hi parukmi siami atel ti hriat ani rual hian Mizoram apo ti alu ngala Chief Minister Pulal do omopo in lompui thu soin ka chuang ani ati Instagram account a Pulal do ma hian lelram siami hi Mizo nula Olympian kan nei chhuna nia India ram tan hlotlin dam tak alo chang to a choimoina ro pui tak hi Mizo singa adong thei masaber ani donani tin Mizo tongin atar langbok ani kha Arjuna wa dong tur hian kumli liam ta chunga an chet that hruai tu tha ni le inthunun na nei tha te an ni nga ya siami hi kumsa ni le som pasari atang khan Indian women hockey team a tel chana tun thlengin player poimo zinga mi ni a ramtan voiza somret pasari a khel towa goal somli paruka thun to bok Indian nulaten Tokyo 2020 Olympica palina an ni tum khan a tho hlok ber pakhatania World Cup Asian Games le Asian Champion Trophy rang ramtana fe chuak to boka sanhele somparet Asian Games a silver medal sanhele somni pani Asian Games a bronze le sangni somni pathum le nilia Asian Champion Trophy a gold medal dong tu India team a potel to ani zukol le in phalna red card chungchang kha mandeu khan an ron ridau haka sarkar chon zuar don ani loti pol la bolo sarkar lo be man mo social media lo be chiam kha engamozat khanom mana party than khat phei chon tu chua hial ten siam ni te po khana hriata amai ro chu hei social tu te tum ang he hu khan thil hi kal tel le ta lo nge ni hunan kal le viau to na chung hian vo in thlengin zukol le in phalna red card nei hi mi pahni chi an lo om ani Excise and Narcotics Department in Srisel na kai noya wanga zukol le in phalna siam red card mi pahni hna an pek to thuan soya red card nei tur hian mi zavel in form an la chuak to a tunin huna mi pahni in red card fee cheng sanga an pe to a red card manga IMF L hral chuak tur hian engkim pe fel to ni ma se voin thleng in red card manga zulei tura kal han la om lo Excise and Narcotics ho tu ten an choi dan in red card deal na an hon hi tumdang anga wen permit ang kha ni lova permit deal tu te chuan in Srisel na kai hnoya an deal thayang ti ania deal na hi doctor in Srisel na kai hnoya ta na amamo ti azia mai ba ka a omna district medical superintendent in a hriat pui counter sign angai le a chuwangin deal po an tam lo ni a hriat ani tarlan to angin red card hi kum khata cheng sanga manzel ani dona Aizola Excise Pisa Excise and Narcotics Department chuan Departmental Store siamin zu an mana zu an man ko tina ati fel to te chu red card nei te ta na hral chua ani dona zu chu aman pa ngai aya za som sari panga atlomin hral ani don ani ori hlo chungchang abok han lut le tai la hi ri hlo kaltlang no kong pui tol tlang na kong pui kan ni te kan tia kan thalai ten an tuara an liam zoi ani ber mai ni chua chapa hei sairang thlengin rel ron lut ta a heta then zola sota zorin pui thlengin alakal don ta deu dewa chu mai ba ka India le Asia chim chak ram in sum don ton na chumi project lian tak chu tu na hina kal mup maya chumi peng khat Kaladan multimodal transport project po tu na hian a hlotling trap to ania kong pui zau tak a thlur seng sung to ni kha chung zong te churon puitling ta sela eng ang takin nge he rui hlo hian he ram le nam hi a soi don ti chu mitam tak chuan kan ngei ven lo mai thaya hei hi mutmo nar mo kan nei chu angai viawani mason na hian ram mi puita tan zalen na economy ka mason na ram ho sakna engkim mai aron thlen rual hianin a thalo lampo akeng telani ti hi kan hmu mai turani lova chumi tan chuan in bo sei na chak taka kan kalpui po angai rengani sumdon na hmun pui Mizoram chimlam te phei chuan ni chodona sumdon na hian mizo ten a fonglam kan chel donem nge mutria te lot le an lot chau chu kan tho thai ani don nge chutiang ani te phei chuanin chutiang sumdon na lian India le Southeast Asia sumdon na kal tlang na nisia a fonglam chel tu kan ni lo phei chuanin sumdon na chim ralin kanom lawang ti po soi thelo chu wangin mason na hi kan chhor tangkai lo vek ani chuan min ei chetu ani thei ti te po kan hriat telangai chu wangin tuna tanga a sarkar mi mal
pol sang sang ang zong te po ni anga in buat sei thei dan dan kan in buat sei chu ngai ani chuti rol chon hei rui hlo han laman mol mol reng maya cheng noi zali chuang man hu an rui hlo man sa an hal ral le ta hem hem mai kumin chung hian cheng noi sang khat zret somnga pathum point pali man an hal ral to bokani khozola ringot chu ania khozol district drugs disposal committee bultumin Krisi Vijayan Kendra KVK Khozola drugs hal ral na hun manania Khozol district superintendent of police F Lalbiak Zawale sub headquarters OIM president Rosia Maten he hunin man puya drugs hal ral te hi April sani somni paruk le June sani somni paruk inkar chunga man ni in metamphetamin hi kg khat gram zakwa somsari pani asumang zong chuanin nuai za somnga pasari singsari sangruk manania heroin hi kg khat gram jani somret pathum asum angin hanchan tirila cheng nuai jani somnga paruk chuang man zetani avain nuai zali le sompali point pasari paruk man zet rui hlo an hal ral ani o thil pakhat India le Brazil in khel tur chungchang kha han update le lokila social media vela chuan kan lo hre to mai thaya world champion voi nga ngot lo ni to Brazil chuan Indian and friendly match an khel le dona October ni thum hian Kolkata Blue Tigers hian Brazil hian lo mi khwal dona ni Brazil in Kolkata match an nei tur thu hi huneng emo chen chu athang to a karma sani ngani khan Brazilian media te chuan hun engemaw chen chu athang to a Brazilian media te chuan Indian nena anin khel tur hi an pholang ve to bokani phailam media than ka chuan hei hi thu thang dik tok lo ni nan soi thunga Brazil chu India in khel turati ni ma se Blue Tigers ni lo South American team nen anin machon tur thuan soi thunga ni amma ero chu All India Football Federation chuan thu chhuah siamin Brazil le India ten October ni thumin rini zana friendly match an khel tur thuan pholanga an puanga Salt Lake Stadium Kolkata anin khel don Brazilian Football Confederation CBF lampoin thu chhuah siamin Australian and September anin khel zoi India an pan tur thuan soi ani Carlo Ancelotti and Col Brazil hi FIFA ranking a pangana hani meka za som thum pariat nadin hunlo mek tu India team Blue Tigers hina kumsang jugo sumkwa pahnia FIFA ranking asiam nuwa team an machon tur zinga ranking sang berani AIFF Deputy Secretary General M Satyanarayan chuan Brazil ang team ro pui kan mi khwal thei tur hi thillom om takani India football chanchina hriat rengani to donani ati Indian football team director Subrata Paul chuan kan national team player te tan chuan hei hi match hlubi kani dona Khovela football ramro pui ma a an theina tak tak pholan na chan san nei donani ole khati chena han kan handu tok le phot mayenga kan puanta ka kan ha hol zong le kan vei zong omani chuan comment lama khan kan han tui ni vele vek don nia du tok le photang ni man